sak lotto lak nareyu akan bi tatanggena mate tatanggena racun saya bekir ya. Lah harusnya makin kaya itu makin lambat. Iya jan iya jan lambat maksud aku. Ya nanti nara aku lah ngerti cak anu kata. Palta anu ya lega ke sapi datu banyak. Ya lega teko ki agem ya gue gelu. Ada gua mun mereceng ni punya keng dak remar ya. Jagla. Siapa penata acara gelak tu? Cak begitu TMC ke pun kok ceramah lagu. Hai berengak ke pantron di mobil acara yang kita tunggu-tunggu. Aduh ya Allah. Itu oli gula baru makin ni acara me budaya gak haram semor-mor nok teman. Apa cak cendek aku mikir yang bagi saya baba je bu.